li znaš da zmija krije svoje noge? Stani da ti kažem, stani da ti kažem. Da u mraku žive mnoge babaroge. Stani da ti kažem, ali stani da ti kažem. Stani da ti kažem, 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 stani da ti kažem. Kad djeca piju kafu, naraste im rep. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. I da mali šišmiš stvarno jeste slijep. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. Stani da ti kažem, 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 stani da ti kažem. Stani da ti kažem. Da čujem. Koliko je 2 plus 2? 2 plus 2 to je 5. Ne, nije. Koliko je 3 plus 3? 3 plus 3 to je 6. Dobro, a 6 plus 6? To je 15. Srećko. Molim. Pa nije tako. A kako nije? Dobro, ajde dalje. Koliko je 7 plus 7? 7 plus 7, 14. Dobro, a 9 plus 9? I to je 18. A 25 plus 25? 50. A 22 plus 18? 63. Nije. Ajoj, drugari, kako dođu ovi parni brojevi, nešto se ja odmah zbunim. Ajmo da vidim da se čeka malo. Aj sad me pitaj opet s parnim brojevima da vidim gdje sam došao sebi. Ajde, 6 plus 6. 12. Dobro. 20 plus 20. 40. Dobro. 22 plus 24. 46. Bravo. Dobro, malo sam se bio zbunio, ali ja sam imao u školi vrlo dobru učiteljicu, ona mene naučila to da sabiramo. Da. A kad ne znam, onda ja imam i ovaj abakus da mi pomogne. 2 plus 2 i to je 1, 2, 3, 4, drugari. Da, ja sam imala baš dobru učiteljicu. Jesi ti voljela svoju učiteljicu? Jesam, baš sam je voljela. A da li ti misliš da li je učiteljski posao težak? Pa ja mislim onako. Boga mi, drugari, ja mislim da je to jako težak posao. Što? Pa, na primjer, zato što učiteljica mora da se uči znanju i finom ponašanju i svašta nešto učitelji moraju da rade. Pa da, to jeste istina. Jeste vi kad išli, drugari, možda u školu u prirodi? Jeste vi kad išlo? Jesam. Ja sam jedne godine išla sa svojim razredom na Jahorinu 7 dana. Ili vas učiteljica pazila? Jeste. Jeste, drugari, ja sam jednom isto išao u školu u prirodi, tamo negde u Kambođi smo bili, znaš, sa učiteljicom i kako se zove, ja sam se bio raspoleo. Ujeo me neki strašni komarac i imao sam temperaturu, znaš. Da, i učiteljica, drugari, nije spavala, nego cijelu noć stavljala meni oblogice na čelo i mazala me kremicom tu gde me ujeo taj komarac da me to sve prođe. Da. Pa tako da vidiš koliko je to u stvari taj učiteljski posao težak i naporan i kako učitelji moraju da budu brižni. Pa tvoja učiteljica je bila baš dobra. Pa jeste, a ja se sjećam, bilo je učitelja koji puno kažnjavaju svoju decu. Stvarno? Da, drugari, recimo u Kini, kad moraš da, kažu, ako nisi dobar, kažu, i sad ćeš da stojiš na rukama, i onda moraš da stojiš na rukama, ili da držiš ovako ruke iznad glave, ili da radiš klekove. Da, pa to nikako nema kod nas. Pa Boga mi, da znaš, Boga mi smo mi išli u ćošak. Stvarno? I ti kad išla u ćošak? Nisam. Stvarno? Pa niko iz tvog razreda i kad išao u ćošak? Pa jeste par mojih drugara. Drugari, ja sam jednom išao u ćošak. Šta si radio? Pa, jednoj drugarici je bio rođendan i ja sam pojeo nekoliko bombona pre nego što su oni bile poslužene. I onda sam išao u ćošak. A znaš da reći, ajde to ću ti da mi gledamo neki prilog o učiteljima, a onda ću ti ispričati još neke stvari u školi. Važi. Ajde, drugari, gledamo. Stani da ti kažem. Posao učitelja nije nikako lagan. On zahtijeva veliku ljubav prema djeci, želju da im se pomogne da uspiju u životu, a to se može postići samo ako je učitelj spreman da se trajno usavršava i obrazuje, da se preda zadacima i poslovima, da bude precizan i odgovoran.
Neke učitelje volimo više, neke manje. Ipak ne možemo poreći da je njihov posao izuzetno težak i da im treba mnogo strpljenja da nas nečemu nauče, istrpe naše nestašluke i oproste nam ružne postupke i riječi. Učitelji nas vode svojim primjerom. Oni su snaga i podrška našoj djeci. Oni rade sa njima, pomažu im da steknu snagu i isprave greške. Učitelji ostaju u uspomeni svakog djeteta, čije su srce dotakli osmijehom i ohrabrenjem. Zato je biti učitelj mnogo više od običnog zanimanja. To je poziv i odgovornost. Učitelj je na svom radnom mjestu cijeli dan. Na njega se drugi ugledaju u školi, van nje, a njegovi postupci se prate i ocjenjuju. On treba da uči djecu da vole knjigu, znanje i nauku, da budu pošteni i korisni članovi društva. A mi treba da im pružimo razumijevanje i poštovanje i time im olakšamo njihov posao. Sigurni smo da svaki pravi učitelj zaslužuje posebno mjesto u srcima svojih učenika. Stani da ti kažem. Pa boga mi vidiš, nije taj posao uopšte lagan. Pa nije. Da, a znaš kako nekad davno su, kad smo mi išli u školu, znaš da svi dečaci su recimo na fizičkom morali da nose plave šorceve i bijele majice, a djevojčice crvene šorceve i bijele majice. Pa to je jasno, kod svoje drugari učiteljice su tako morali. Stvar? Pa da, samo što su djevojčice isto mogle da nose crvene ili crne šorceve i bijele majice, a dječaci plave ili crne. A, znači mogli ste malo da kombinujete. Da. Pa to je baš fino. Znači ostalo je to nešto iz tog starog perioda. A znaš šta moram da ti kažeš? Šta? Znaš ko je jedan od najvećih učitelja u stvari meni bio u mom životu, a da nije pravi učitelj? Ko? Moj deda. Stvarno? Da, on je mene, drugari, naučio i da vozim čilin, i da vozim biciklo, i da, šta mi je još naučio, svašta nešto me naučio. Pa znaš kako, drugari, ja sam ovo ljeto bila u Drvaru dole. Dobro. I kako ja da imam i baku i dedu. I ja sad imam dosta ovaca. Dobro. I sada kako te ovce moramo izvesti na pašu pa da ih neko čuva. I ja sam čitavo ljeto njih čuvala. Ti čuvala si ovčice? Da. Da li te bila prava mala, kako se zove, njemački ovčar? Šalim se, ne može biti njemački ovčar ako je to kod nas. Da, i slušaj, i sada kako se te ovce skroz razbježe. Šta, pa ti ih čuvaš, one pobegnu? Da, i ja njih nikako ne mogu da uhvatim. Dobro. Ja sam rekla to svom dedi i moj deda je meni napravio magičnu frulu. Magičnu frulu? Od čega je to napravio? Pa ne znam, on je meni jedan dan došao kad sam se njemu požalila i on je meni nakon toga došao i samo donio tu frulu. I rekao ja kad zasiram da iz te frule izađe magična melodija i tako onda očice znaju gdje treba da idu. Wow, pa jel to stvarno funkcioniše? Pa znači ti si samo išla za ovčicama svirala, a ona je išla za tobom u red. Kako je to super! A ne znaš od kog drveta je napravio? Ne znam. Drugari, možda je napravio od onog afričkog drveta, onaj, je to u Africi, onaj baobab. Baobab, ja mislim da jeste možda. Da, jednom smo čak i pričali o tom drvetu, možda se i naši drugari sjećaju. Da. A možda tvoj deda ima neko čarobno drvo za koje nam nikad nije rekao. Pa znaš kako, to drvo za koje bude zakačena koza belka i dok ona to upase. Dobro. To drvo meni deda nikad nije rekao kako se zove. Možda je i to drvo. To mi zvuči kao ono drvo drugari u onoj čudesnoj šumi. Jesi gledala taj crtaj? Pa kad oni, kad god naiđe neka opasnost, oni se skriju ispod čarobnog stabla. I onda kad dođe onaj vuk, on samo stablo spusti ovako neki magični, ovako kao polje, onda ne može nikako da uđe unutra. Da, ali znaš šta, to drvo je ogromno. Da, i onda ja tako nekad uzmem škale pa mi deda drži pa se ja onda popnem i tako sjedim na drvetu. Šta su škale? Škale, pa merdevine, znaš. Merdevine, ja drugari nikad nisam čuo za Pa to ima raznih naziva za to. Da, a da li ti znaš nekog našeg pisca koji je puno voleo svog dedu? Pa to može da biti Branko Ćopić. Da, a jel znaš u kojoj pripovedci je pisao njemu? Sad se ne mogu baš Pomoći ti bašta. Sljezove boje. Jeste. Da gledamo prilog o Deda radi, a? Može. Ajde, drugari, gledamo. Stani da ti kažem. Na samom početku ove lijepe priče pripovjedač nas upoznaje sa omiljenom ličnošću svog djetinjstva. Djeda Rado čak jednom prilikom upao u nevolju. Naime, na pitanje učiteljice koje je boje vuk,
Dječak je ponosno odgovorio da je vuk zelene boje. U tom odgovoru vidio se uticaj djedovog shvatanja boja, a dječak je mislio da je nemoguće da njegov djed pogriješi. Učiteljica iz... Stani da ti kažem. Meni se uopšte ne sviđa ova učiteljica. Mogla je lijepo da objasnim to dječaku da je vuk nije te boje nego sive. Ne ga tegli sad tu za uši. Jeste, tegli ga za uši. Ja ću moram da... A koje je u stvari boje vuk? Pa ne znam, sive, valjda. Pa vjerojatno je siv, nije mislila, nema onih bijelih vukova, nema gore na grmeću. Pa da. A Deda Rade živio gore, nije živeo u... kako se zove gore na Aljasci. Da, a čekaj, Deda Rade znao da čita. Valjda je znao, zašto to sad pitaš? Pa zato što ne znam, jer nije znao boje, pa ne znam da li je uopšte znao da čita. Pa šta ti misliš da li je možda Čika Rade bio daltonista? To je Deda Rade. Pa ne znam, možda jeste bio. Ti znaš šta je daltonista? Pa znam, drugari, daltonista je poremećaj kad miješamo boje, na primjer. Kad ne vidimo boje. Kažu drugari da na svijetu čak 8% muškaraca ne razlikuje boje kao normalno. Da kažemo uslovno normalni, i 0,5% djevojčica, tako isto. Da. I to kažu da više od 150 zanimanja ne mogu da obavljaju ljudi sa tim poremećajem, a oni nisu ni krivi ni dužni, nego to jednostavno im se desi nasljedno zbog genetike i tako to. A kaži mi kad smo već kod tog čitanja, jer ti možeš sad odmah da se sjetiš nekih ljudi koji ne znaju da čitaju? Pa ne mogu, ne. Ja ne znam, recimo, ja ne znam da moja baka, recimo, nije znala da čita. Nije znala? Nije. Pa ona je išla u školu? Pa nije. Pa tamo, drugari, moja baka kad je bila mala nije bilo škole. I nije išla u školu. Ja se sjećam, drugari, ona kad je išla da se potpiše, ona nije znala da uzme olovku pa da napiše Ljeposava, nego je uzela ovako i samo stavi prst u mastilo i ovako pritisne prst na papir i tako je se potpisivala. Znaš koji su nije znao da čita? Ko? Oni robovi tamo u Africi, u Egiptu, kad su pravili piramide. Da. Da, i tamo oni nisu znali da čitaju, ali zamisli ti koliko su oni napravili, oni kako su napravili one piramide. Da. I to sve, nije bilo ni nauke, ni fizike. Ja stvarno, meni je to fascinantno, kao da su im pomagali neki vanzemaljci. Da, drugari, to je mnogo teško da se radi. Pa to su drugari neke velike kamenja neka koji su ti robovi vukli stavljali neke točkiće ispod pa tegli. Znaš šta je što jako zanimljivo? Što tamo u stvari nema kamen. Nema? Pa tamo je sve pesak. I niko ne zna ni dan danas odakle su oni to kamenje donijeli i koliko im je trebalo. I tu je baš onako jedan specifičan zahvat koji su oni uradili. Pa vjerovatno im je trebalo baš puno vremena. Pa sigurno da im je trebalo puno vremena. Da. A kaži mi, šta ti misliš generalno o tom robovlasničkom društvu? Ja, drugari, mislim da je to veoma ružno. Da to uopšte nije u redu. I ja isto mislim. To mu dođe kod nekako, ne znam, to mi je baš strašno. Ja se sjećam sad ovoga jednog drugara, zvao se Frederick Douglass. On drugari se rodio kao rob, ali umro je kao slobodan čovjek. Kako to? Sad ćeš da vidiš u prilogu, jel hoćeš? Hoću. Ajmo drugari, gledamo. Stani da ti kažem. Frederick Douglass rođen je kao rob na plantaži u okrugu Talbot u državi Maryland. Rano je ostao bez majke, a za oca nije znao. Život u ropstvu bio je veoma težak, posebno za dijete. Oko 12. godine supruga njegovog gospodara je počela da ga podučava abecedi. U to doba bilo je protiv zakona poučavati robove da čitaju i kada je njegov gospodar to saznao, zabranio je svojoj ženi da nastavi sa podučavanjem. Međutim, Frederik je potajno učio da čita i piše posmatrajući druge. Kada je naučio da čita, čitao je novine i druge članke o ropstvu. Počeo je da formira stavove o ljudskim pravima i načinu na koji treba postupati sa ljudima. Također je podučavao druge robove kako da čitaju, ali to ga je na kraju dovelo u nevolju. Premješten je na drugu farmu gdje ga je robovlasnik pretukao u pokušaju da slomi njegov duh. Međutim, ovo je samo ojačalo njegovu odluku da stekne slobodu.
Frederick Douglass je 1838. pažljivo planirao svoje bjegstvo, prerušio se u mornara i nosio papire koji su dokazivali da je slobodan crni pomorac. 3. septembra 1838. ukrcao se na voz prema sjeveru. Poslije 24 časa putovanja, Douglass je u New York stigao kao slobodan čovjek. Čitav svoj život posvetio je borbi za ljudska prava i jednakost među ljudima i polovima. Smatrao je da je obrazovanje od velikog značaja za društvo i pojedinca. Stani da ti kažem. Eto vidiš, da nije naučio da čita, možda bi se pomirio sa sudbinom i zauvijek ostao u ropstvu. Pa da. Ali ti znaš još neke robove koji se nisu mirili sa svojom sudbinom i borili se protiv svojih tlačitelja, to je svojih gospodara. Znam, ali ajde ti reci. Pa kog znaš na primjer? Pa neću ti reci. Dobro, meni ovako prvo na pamet padne, na primjer, Mosiju. Pa da, on je svoje, kako se zovu, svoj narod poveo u oslobođenje od svojih tlačitelja. I sećam se isto ovoga Spartakusa. Da. Znaš ko je on? On je, drugari, tamo u rimsko vrijeme bili su ovi gladijatori, robovi. Oni su se borili u arenama velikim da bi njihovi, kako se zovu, gospodari i rimski narod kao gledali njih, kao da su neka fudbalska utakmica. Da. I oni uopšte im se nije sviđao to što su radili. I onda je Spartakus poveo, drugari, veliku bunu protiv tih gospodara svojih. Da. I čak kažu da im je malo falilo da potpuno se oslobode od rimskog carstva. Ti ne znaš ništa o toj velikoj buni robova u rimskom carstvu? Nisam nikad učila. Po Tamarice imaš i filmove i knjige i to bi baš morala malo da izučiš. To je onako jedan... Pa čim dođem kući, odmah ću da ti istražim. Jel stvarno hoćeš? Pa to je baš fino. Da, ako hoćeš možeš da dođeš ti kod mene, pa da onda zajedno istražujemo i da ti mene još učiš. Pa možemo da pogledamo i film možda, pa ćemo da čitamo. Pošto je taj meni film mnogo lijep. Da. Da, ali to je ovako velika, epska avantura, na kraju bude malo tužno, ali onako, kako priča se ima i o drugarstvu, i o herojstvu, i o svašćemu nečemu. A kad smo već kod tih tako sva, jesi ti kad čitala priču o Bura? Jesam. Drugari, to je priča o jednoj djevojčici koja volja da se skriva u buretu. Jeste! A ko nam je napisao tu priču? Isidora Sekulić. Jeste! Jel ti znaš ništa da nam kažeš o Isidori Sekulić? Ajde ti reci. Ja da kažem. Dobro. Drugari, ona je recimo, ja mislim, bila prva žena akademik. Drugari, vidite kako ona može da vam posluži kao primjer. Oni su, pošto ona živjela na jednom malom mjestu, zato što ona voljela da uči, nju su svi ogovarali. Što? Ne znam, zato što su bili zli i tračali je. I onda se ona naljutila i počela da putuje Evropom i svijetom. I bila je i u Skandinaviji, i u Francuskoj, tamo se valjda, i bila je udala. I onda bila je u Africi, u Maloj Aziji. I borila se za prava Bila je baš onako jedna velika žena. Da, a na šta ja mislim? Šta? Da su samo ti nju drugazali zato što i tračali, zato što su bili ljubomorni na nju jer je bila bolja od njih u učenju i sve. Pa sigurno. Da mi gledamo jedan prilog o Isidori Sekulić. Može. Drugari, gledamo. Stani da ti kažem.
Stani da ti kažem. Pa stvarno je Isidora Sekulić bila, što bi se reklo, spektakularna jedna gospođa. Da. Kamarice, Šta? pošto ja mislim, sumnjam da mi više nemamo vremena. A da. Da, slušaj, ja idem da nam pravim kokice, da bi gledali ovaj film što smo se dogovorili, a ti odjavi emisijicu, može? Drugari, čao, idem da kokam kokice. Ćao! Vidimo se srećno. Ajde, požuri! Hoću. Ništa drugari, to je bilo to za danas. Mi se vidimo sljedeći put. Ovdje imate našu adresu na koju možete nam šaljete koji je vaš omiljeni predmet i da li ste imali neke zanimljive događaje u školi. Imate i naš Instagram nalog i naš YouTube nalog na koji možete nas pratiti svakodnevno. To bi bilo to. Ćao!